samange na bogwaka esimu gwetaraza chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye eri webekeri bagari lya asense yiga yokwerwanirira. Margobe ngiana ndo mwancho muligeri ndonsia sore margobe chitariki ya 30 mutinyi no yo 12 umwaka bwechiribwe na 2024 nekero eyatigeire amatuko gosensi amatukabere nyaga tutambuka gucyo mwaka o 2025 kwegena kwa nibuna butambe nogenda kwego kiremero berito yonsi ya Getembe TV gwetera ensemeri ya Facebook gwetera ensemeri ya YouTube tutari kwa bwiga ensemeri ya Zuku setore on channel number 33 karanso kinkomanye konga CHINSA IKOMI asenchira yo bwengenche CYNTHIA KERUBO kuranse manyari goto uchikubatana nere Wilson Makori kabana intukorbonega wikomwere. Mwancho muri chakana roboti kurwa senseri ya United States of America oyo kabeire umuraibwense yomo sike Jimmy Kanyara ko bakabusiya obugima bwairi tukolia lero oyo kato nyateka baga ya mochi mikienda na 50 nene wika omwako yerwe chima 20 nyakiranya ko bakabusiya obugima bwae kabwate myaka emyeyemo niganya tukabaga koba president ya 39th asenseyo asagambete kuraso mwaka o 1977 wiko mwaka o 1981. Tell a lie. After Richard Nixon's scandals and Gerald Ford's controversial pardon, voters were drawn to this new face with a post-Watergate message. Carter's campaign fueled in part by rock and roll. I want to introduce to you the great Allman Brothers. ABC now projects Carter is the winner with 272 electoral votes. Wow, look at that. It was a shock to me, but I felt ready for it and prepared for it. I, Jimmy Carter, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. I look forward to consulting closely with him on a regular basis. I'm so proud of both of you. God bless you. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and spirit of our national will. My thoughts and my prayers for our hostages in Iran are as though they were my own sons and daughters. I've had a wonderful life. I've had thousands of friends, and I've had an exciting and adventurous and gratifying existence. But now I feel, that it's in the hands of God, whom I worship, and I'll be prepared for anything that comes. It's been the best part of my life since I left the White House, but I really have been both gratified and honored and pleased. Kubatakana mone bikole byanyarya ko bikwene kigwa asema tuko amaiga aitire makaitire abwase abantu bakonyara ko bakobwatwa ase chinchira cyobo tutukanu osikonya ko bagosira kurwase chinka chaba se chinchira cyobo tutukanu ne yere mamincha ayeri chiko bono niga abantu abagendrete gwesokia na okorobekana ne mono aseri tukolya rero mubaro monene bwabamenyi bo mucho Nairobi ne banyara ko bagosangirekana se chinsemo asokorobekana kugikiria ebikole byabasaya bwo banyara kwa bakubura mega yoko bwatwa se chinchira chitabanyikaini nango kwana chinga kecho nigo banyara kwa bakugikira ebikole byo na komenta buna nigo byaitire ne chinga kinse baboli abasaya buko
gwato kwa limorioka elio gochaka omwaka bagusanga amona abancho babo chinga keche banyara boigo kuburia serikali kwana na machibu osigo chakia obutukie elio kumanyanga abasaya bungaibale. United shall never be defeated. Our people, united shall never be defeated. Our people, united. We are peaceful. We are peaceful. We are peaceful. United shall never be defeated. Our people. Togotigana na roboti orionko irani gwikase county ya Nyamira bwase bonegesa kukyo mugusiba nyarako bakoborigo gukwana serio gierimo chinga kechiga achemeyega na nemono obusyo bwo bochori obane bumaka 2027 na gukwana kiraringe ko nyarako bakagusanga sugu kwase nkaya ya mona bamenyibe county ya Nyamira mugavana bwe county ya Nyamira muske amuski mumenyari bo bono niganyarako bagakoboria abanyamira ko nyarako bako enekyo botarume county eyo eri banyarako babakokorerwa amagendo na balire tuchira chingaki chichi campaign Kenya ebati ya gambe to moyo kanu korwa ubono gokonyo ebati neye chiabwaterana chiaro isia serikali bona gusi twabe tutabwati pati tusuge chimotwe naboko nyore blogo bya serikali nene twebire lakini bona twabokire tubwate pati yo mausie ko UPA Ochimotu na togo suka mchero twaro mo presidential candidate mwaigure mwaigure tware reki omo presidential candidate nario abagambi ba Kenya bago isaranza iba isanze meseria nene nende twanya nto bwato montororo otiere tio moyo ogotobutorere getari twaja ogaraki mwanyugure mojakera bo na togotikana na roboti orunku irani wikase county ya Kisii na busio bwo moraibense ya Kenya muske William Samuel Ruto gochekonya akabaka gutarira orogongoro igarwa gusi nemono asogukura umwako yoiga igati abo gakakurase bunge ya nyari bari chacheme county ya Kisii nigo bana bamuboririe omoraibense ya Kenya kunyara koba akagochigukwanira gosebaburia abarai gochigukwanira serio girima na kumuburi moraibense ya Kenya okwanira chi project echi chanyata koba achigokwanirwa ime county iga na chiranyara koba achigoko negati yabo no kunganyechera ya Kisii kugenda sensemo engao okorosigwa gwe parene ya Kisii kugenda chinsemo cha sotik okuigura gwe cancer center so muchobo songo negati ya yande ayo nyatako baga kulira chira guchiko cha Kigome county eyegana bo igochinga kechecho banyara koba abakomoboria baguchikomoboria mo raibwense ya Kenya nyako baga kuligereria oyo kabiro mu waziri wechisemi muskeze kiele machogu na komwemeremo emenga ili agendere kuimukia kesa kukiomo kusigoro. Kuna project ambazo wewe mwenyewe ulisi launch na tunachua wakati project inakuwa launched hivyo hata pesa huwa zinawekwa kando, lakini ajabu ni kwamba hizo project zote ambazo zilikuwa launched hakuna hata moja imeanza ama inaendelea, zote ni kama zilisimama. So tunataka ukucho tuelezee hii barabara ambayo inatoka Kisii mpaka Sotik ilikuwa inatakikana kuwa rehabilitated ili ipanuliwe ikuwe kubwa kidogo, haijawahi fanyika. Kuna barabara zingine, kuna hata hii damu ambao inaitwa huko Bonyunyu na kuna nyingine ya Maweo, kuna nyingine ya Sotiki. Hizo zote zilikuwa launched ndio silete maji katika Gusii community na wao wapate maji, kwa sababu hapa watu ni wengi na maji imeanza kuwa kidogo. So ndio maana mlilaunch hizo project. Silienda wapi? Pesa silienda wapi? Na mbona asichaanza mpaka wakati huu? Kitu ya mwisho katika mambo ya appointments, wakati serikali na appoint watu, atuoni wa Kisii wakiappointiwa, atuoni majina yao yakitachwa. Kile tunaona wale waliokuwa kwa viti ndio wanatolewa na hizo viti zinapewa watu wengine.
mbona wa Kisii hawakui appointed? Na huyu kulikuweka na mtu anaitwa CS Macho. Yeye ndiye aliunganisha hata Kenya Kwanza hapa. Wakati alifutwa, wale waliofutwa na yeye wote wamerudishwa katika dockets mbali. Mbona yeye achawahi pewa kasi? Mbona anakaa kwa nyumba? Tafadhali mheshimiwa mtukufu rais, huyo tunaheshimu sana, ukia Kisii uongee hiyo jambo. Ingine ni MTC ya KERUBO. Yule ulikuja peke yako kaweka singo mzingi. Mpaka saa hii iko stand still. Honorable President, ukija uongee chuo nemlo, yo na useme kwa nini chaendelea. Nyingine ni stadium, wewe mwenyewe ulisimama pale kwa kiwanja ukatoa pesa ya kutana hiyo kiwanja. Na kurwasense mendo musikenderi tu murithi na uyo kabeiro mugavana we county obusomo gavana mukuru we county ya Laikipia nero nyarako bakago chorogo chikobo manyakero go bwekiombe ya KRA ime eyense yiga ya Kenya ne uyo igangati y'abantu bali banyarako bago chorwa mayaga yo kuigwana kuyo kabiro mo raibense ya Kenya musike Uhuru Kenyatta no mo raibense ya Kenya bono musike William Samuel Ruto. I, Derito Mreithi, having been appointed the chairperson of the Kenya Revenue Authority Board of Directors, do swear that I will be true and faithful to the best of my ability and power in the execution of the trust committed to my charge and the inspection of the service of the Kenya Revenue Authority Board of Directors. And that I shall not acquire, take or receive any fee, gratuity, or reward, whether pecuniary or in any sort, or of any sort, or description whatsoever, either directly or indirectly, for any service, act, duty, matter, or thing done or performed, or to be done in the execution or discharge of any of the duties of my office or employment on any. Nekrabari a bagende takurwa chinkwana chabwa semega a ona kubaganiria bakenya omwaka muya o 2025 oni gatia baraya abo banyareko ba abako basaba baraya banyareko bagochorwa baya nemana ba waziri asechi sector a ogochiko bakolera abakenya amagendero asengencho no babegete asechi abisicho. All the leaders of the Republic of Kenya, all the ministers, and especially the new ministers who have been appointed the other day by the President, will be going through vetting in Parliament in the month of January. When you take up your role as the Cabinet Secretaries, please, the people of the Republic of Kenya, they don't want stories. They want to see things being done, and done with the speed which is necessary, the speed which is going to solve so many of the problems affecting the people of the Republic of Kenya at the moment, from education sector to health sector to transportation or road sector, water sector, and many other important sectors of our societies. The government of the Republic has no other Naso okorera nekere serikali yagendereire ekonyara ko bakego kwanira igoro yo kwena no gwechanjo gusiachire chitugo imeyense ya Kenya se chinsemo uniga bamenyi bakajiado banyari ko bagwesokia gusiga tia bamenyi bakajiado banya ko bagwesokia na utabuna tibali guchikoira etugo yabo guchikonyora echanje yo nabo igo chinga kichicho banyari ko bakugikeria uko bwato kwa basaya se chinchara cyo bututukanu osoko bwato yuere maminchaniri chiko. Nafikiri sisi tukiwa jamii ya Wamasai tumeumia pakubwa na mambo ya kiangazi. Mambo ya kudunga ng'ombe saa hizi sio priority. Na wafugaji wanajiweza. Hiyo muda yote tumepoteza ng'ombe mingi. 1 year ago tumepoteza ng'ombe zaidi ya 2 milioni. Serikali ilikuwa wapi?
Kwa hivyo mambo ya kutudungia ng'ombe kwa sasa sisi hatusimami nayo, hatujui tunadungiwa nini. Kuna mambo mingi ambayo serikali ingetufanyia kwa sasa, lakini mambo ya vaccination hatusimami nayo. Sisi kama wafugaji tumesema kwamba mambo ya kudunga ng'ombe zetu tumekataa, na bado tunasema leo katika Ildamar Stadium hatuko pamoja na wala ambao wanasema ng'ombe zidungwe. Sisi tunasema hatutaki kabisa ng'ombe zetu zidungwe. President wetu, serikali yako haitupeleki vizuri, na tungeomba kwa heshima, kwa sababu tunakuheshimu kama kiongozi wa Wikirabo mwancho murige nongwe kiromwele bwe kionga CHINSA IKOMI asenchera yobwenye hanyuma naenda mangino nyora se kionga CHINSA ibina bwe kionga CHINSA nye asenchera yobwe kirano na ratwikira semesa ya mangana mayanche CYNTHIA KERUBO kuna sema imanyiri gotobwatana nere Wilson Makori na bwe sema transmission twangenere DJ Atsan yandra kwego klia emerobelito yonsi wetere sema ya Facebook Getembe FM sema ya YouTube wetere Getembe TV and FM na bwe wetere se channel gose decoder ya zuku tonyore wetere channel number 33 na Getembe TV. Tore marago bengi bye bye wikaritu kulia anki. Twatire kuma maine twatire kuma Keni Uhuru maine otire kuma Etukayo womo ya Uhuru Superstores yego toke milioni chiwili baro chisimiti choba gati kurwasa chi company au egati y'ebintu binde binge by'ubwagachi mwigo mbabwachi boards muna chiricha MDF egati y'ebintu binde ebinge asinse mu y'ebintu by'enyumba nkonya bale chi mattress checking enjo chonse nabige chire cheche size au mbabwata chitangi cheche size au nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'echinge ni kurwasa chi company au amasi ya mandasi kurwasa chi company au ayayokoroga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotumeki Uhuru Superstores igababwa tobo korelyo buya chingatoko bule bintu asetukeye mbabwate customer care ebyego segasigera chi customer buya chingaki bakogora ebintu igababwate chigali ekyo chigokora obusombi busapi chingake kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igobagotoka ime yo muchobosongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo muchokisi asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetera se namba 011116